ya nkuko umaze ko narone Manda Sport TV ngiye wumva ndi ari y'u Rwanda kera kabaye nyuma yuko ekipe ya Rayon Sport yatsinzwe n'ikipe ya AS Muhanga igitego kimwe ku busa. Ikipe ya APR FC yahozanye n'ikipe ya Al Hilal iyikubita nk'akana inyagira ibitego 4 ku busa. Tugiye kureba abakinyi babanjemo ariko reka ngira ikintu nkubwira nimba ari ubwambere rweze kuri YouTube channel yacu kanda subscribe kuri iryo jambo ry'ubutuku kugira ngo ubutaha uzajye ubona amakuru mu buryo bukoroye. Ikipe ya APR yaratsinzwe kubera iki yatsinzwe uyu mukino n'ubundi bikamera nkaho ntacyo bisobanuye kuri Rayon Sport kuko yarangije gutsindwa ikipe ya AS Muhanga. Gutsindwa kwa APR ese bwaba bifite aho bihuriye n'ikipe ya Rayon Sport yarangije gutakaza umukino wayo kuko yakinye mbere ikipe ya APR. So twihuse rero ikipe ya APR yari yabanjemo umuzamu Adolphe, haza Abdul Yunus, Claude Byiringiro, Wonekage, haza Dauda Ngabonziza, Kiwanuka, haza Mugisha Gilbert Barafinda ndetse Watara ndetse na Dao. Urumva abo bakinyi uko mbavuze nihuta harimo impinduka nyinshi zabayo kuko nyuma yuko ikipe ya APR yatsinzwe uyu mukino n'ikipe ya Al Hilal, umutoza Taleb Abdurrahman yagize icyo avuga. Inzitwazo yarazitanze nubwo abakinyi bajya bavuga ati no ibi bintu ntabwo tubishaka. Ku gitego uwo bita Adolphe yatsinzwe yari igitego cya kufra ku munota wa 14 nkuko muri kubona ku mashusho. Yari kufra yari ihagazeho abakinyi babiri ba Al Hilal, uwo bita Adolphe apanga mire ashiraho urukuta, ariko abakinyi bari bahagaze ku mupira nkuko muri kubibona ku mashusho. Ubundi iyo umukinyi agiye gupanga mire cyangwa umuzamu, n'ubundi umuzamu nawe n'umukinyi ariko yagiye gupanga mire, agiye gupanga urukuta rwe neza uko abakinyi bari buhagarare, apanga kurikije aho bari teretse atitaye ngo ninde uri buyitere. Apanga teretse aho baro iteretse, agapanga urukuta rwe neza agende aho bari teretse, ariko mu gupanga urukuta rwe ntiyarazi ngo ninde uri buyitere. Umupira bamutsinze ni igitego cyiza cy'umukurukano, igitego cyiza cyane cyatsinzwe n'umusore wo muri Senegal bamwita Madken, ni igitego cyiza yatsinze, bamwita El Hadji Madken, ni igitego cyiza yatsinze kuri kufura nziza igendera hasi. Umuzamu Adolphe agerageza gukurikira umupira ariko asanga barangije kugera mu rushundura. Ikipe ya Al Hilal ibibonye igitego cya mbere. Ikipe ya APR nayo yagerageje gusatira, igerageza uburyo bwinshi bugiye butandukanye. Umwe mu bakinyi bagize match nziza ariko babura amahirwe yo gutsinda, yaratsinze n'igitego basanga hari habaye ikibazo, habayemo ikosa kuri Kiwanuka wari wamuhaye umupira, hari yabanje kubaho ikosa kuri Jibril Watara yarangije gutsinda igitego ku ikipe ya APR, ariko birangira amahirwe Watara yose yabonye nta gitego cyavuyemo kuko nicyo yatsinze, hari habanje kuba ikosa. Icyo yari igitego cya mbere ku ikipe ya Al Hilal yari ibonye mu ikipe ya APR. Buri aya makipe yo muri Sudani kugira ngo uyatsinde ana makipe adefanda neza. Ikindi cya kabiri iya gutsinda ibitego byinshi. Muribuka iyi Al Hilal kina n'ikipe ya Rayon Sport yatsinze ibitego 4 ku gitego cya kabiri. Uwo bita niyo mugabo Claude baramuzamukanye noneho batera umupira mwizamu, umunyezamu Adolphe ajya muri position n'umupira bari bateye kuri poto ya kabiri. Hanyuma uwo bita Abdul yari yakoze block azamura ukuguru. Mwibuka neza ko Adolphe yagiye kuri poto ya kabiri, mu kudefanda kwa Abdul ahindura umupira icyerekezo, igitego cya kabiri kiba kiranyoye. Abantu baravuga ati si Al Hilal iraza kudefanda noneho kibonye ibitego 2. Ibyo ntago byari bihagije kuri Al Hilal kuko nyuma yuko Adolphe yari amaze gutsindwa ibitego 2 yaje kuvamo hazamo bitaruhamya nkiko. Yagize ikibazo avuga ko ashobora kuba yagize isereri, asohoka hazamo ruhamya nkiko, nawe akinjira nawe bahise bamuha ikaze y'igitego. Urebye amakosa yabaye muri uyu mukino n'ibitego ikipe ya APR bayitsinze, ibi bitego batsinze Adolphe ni ibitego bigaragara by'ubuhanga ku ruhande rw'ikipe ya Al Hilal, habe iyo kufra ndetse no kuba umukinya kwitsinda nka Abdul ni ibintu bishoboka cyane ku mupira nka uriya, ni ibitego bigaragara. Ariko ibitego batsinze umunyezamu ruhamya nkiko
ni ibitego byaturutse, hari igitego yatanze turi buzogeraho, hakaba n'igitego uwo bita Dauda yatanze kado kuri nimero 8 w'ikipe ya Al Hilal. Ayo mahirwe ikipe ya Al Hilal ntabwo yapfusha ubusa, iraguhana. Nituza ku gitego cya gatatu ikipe ya Al Hilal, nk'uko nari maze kubivuga, uwo bita Dauda iyo bamushizeho ikintu cyitwa pressing, nimba abantu babonye umupira uko wagendaga muri uyu mukino wose, Dauda ni umukinnyi ushaka gukina yisanzuye. Niyo mpamvu n'uyu mupira yatakaje bamushizeho pressing, ashaka gusura ya mipira ya APR nk'uko asanzwe abigenza, ariko bamushyiraho pressing. Umukino wa Al Hilal muri kubona yahise amugeraho, akimara kumugeraho bituma yirengagiza ko imbere ye hari umukinnyi ushobora kurekipera iyo baro, kuko yari yitaye kumushizeho pressing wari umuturutse ku ruhande rw'inyuma, agahitamo gusubiza umuzamu uruhamya nkiko mu kuwusubiza inyuma. Umukinnyi wa Al Hilal yari ari tayari kuri kado ya Dauda, atsinda igitego cya kabiri ruhamya nkiko, na kindi yagomba gukora usibye gutanga abagabo. Dauda ni umukinnyi mwiza, yatanze imipira myinshi, mwabibonye kuri Watara, nubwo amahirwe atabyaye igitego, ariko byibuze ni umukinnyi ukunda gutera imipira miremire kandi akayitera aho ashaka, akayitera ahantu hatari umukinnyi, mwabibonye. Ariko iyo umushizeho pressing ukamuhozaho umuntu ugomba kumujena nk'uko kuri Rayon Sport byagenze ntagaragare, Dauda uramushobora kabisa. Igitego cya gatatu kuri Al Hilal kiba kirabonetse ruhamya nkiko, nta kindi yagomba gukora. Noneho igitego cya kane uwo bita Mohamed yatsinze nimero 10 y'ikipe ya Al Hilal, yamutsinze igitego ku mupira yari ahawe, agomba guhita udegaja direct nk'uko abandi bakinyi babigenza. Iyo utangije umupira bakagusubiza umugani, nta kindi ukora, uba ugomba guhita udegaje umupira ukajya imbere ukawikura. Ariko ruhamya myiko agitekereza ngo ndawuhande, uwo bita Abdurrahman ni Mohamed Abdurrahman yahise amushyiraho pressing nimero 10 wa Al Hilal, yamushizeho pressing ruhamya nkiko akitekereza ngo umupira ndawutera kwande. Avuga ko bamukoreye ikosa, ariko iyo ari pressing, iyo umukinnyi aje yiteguye kuri ugiye utera umupira ugashaka gucenga akawukwaka, nta kosa ririmo. Igitego cya kane kiba kirabonetse kuri APR. Ni ukuvuga nujya kureba ibitego bahatsinze ruhamya nkiko na Adolphe harimo difference. Ni ukuvuga nyuma yo gutsindwa ibitego bibiri ikipe ya APR yagerageje uburyo, ariko bigera aho ngaho ikipe ya Al Hilal niyabahereza umwanya irakomeza irabataka. Icyo nshaka kuvuga niki kuri uyu mukino, ikipe ya APR izakurikiza ikipe ya AS Kigali ku cyumweru saa 12 n'igice, mu gihe ikipe ya Al Hilal izakina n'ikipe AS Muhanga, mu gihe Rayon Sport izakina n'ikipe ya Marine iri ku mwanya wa 8. Ni umukino ukomeye. Impamvu nabaye ikipe ya APR nanone ko Rayon Sport yarakinye mbere igatakaza, ntacyo byarisobanura kuri APR, kuko iki kanya APR yageze iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 56, Al Hilal iri ku mwanya wa mbere n'amanota 67, ikipe ya Al Merrek iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 58, mu gihe Rayon Sport iri ku mwanya wa kane n'amanota 48. Ibyo bintu kuko n'ubundi bavuze ngo aya makipe hano mu Rwanda azatwara igikombe cya shampiyona, azanasohokera igihugu, kabone nubwo yabaje ari aya nyuma, aya makipe yo muri Sudan ari aya mbere. Kuri APR umeze nkaho nta kindi kintu ibiri gucungana ariko nacyo, usibye Rayon Sport ngo yatakaje, n'ubundi ndacyari imbere, nduwa mbere makipe hano mu Rwanda. Ariko se nitujya kureba muri Champions League, amakipe nk'aya Al Hilal na Al Merrek yaje shampiyona mwarayitangiye, irazikina ibirarane byayo neza, irabitsinda, akakanye ni ya mbere, ndetse na Al Merrek wavuga ngo wari kurusha nayo akakanye iri imbere. Ni ukuvuga bari kureba kuri aya makipe yo mu Rwanda, ariko mu by'ukuri iyi Al Hilal ni Al Merrek yari cyogeye kugira ngo aya makipe yacu yo mu Rwanda, iyi Rayon Sport n'ikipe ya APR bifata amakipe meza akwiye kwipimira nimba ashaka gukina ziriya za Champions League nyafurika. So reka nze mpinira ahangaha, ariko kuri Rayon Sport ko yaratakaje, ntekereza ko gutakaza kwa APR ntacyo byari bigisobanuye. N'ubundi APR irakomeza ijya imbere makipe yo mu Rwanda,
azabona ayo mafaranga, izatwara igikombe, yego izanasohokera ate n'igihugu, ariko kuri Rayon Sport ntekereza ko yakoze amakosa gutsindwa n'ikipe ya AS Muhanga. So ku cyumweru nanone dufite El Clasico, Real Madrid izakina n'ikipe ya Barcelona, umukino uzaba ukomeye muri Real Madrid, intambara abakinnyi bari kurwana bo ubwabo. Icyo nkusaba ni iki, kanda subscribe tubane buri munsi ni Manda Sport TV, reka tubonane ku munsi w'ejo tuvuga kuri El Clasico. Njye wumva ndi ari w'u Rwanda.